lengakusho ma teams ala speak ukuthi uNkulunkulu wasibusisa athi ibhola very expensive to run le timvo letidingekako ukuze kuthiwe nje i-team tidulile but sinenhlanhla lokuthi solo angena wamshengu eParliament ang-MP wethu he has honored his promise ukuthi utasupporta thina ebholeni wathi ke uyacela lokuthi ngabe ema-jazz sesiwabona lokuthi awu ungathi ama-jazz sekavithikile sibomatisa lokumangazile this time around ngilokuthi besengakaye sayokhala ukuthi ama-team usekangcono ubona bese sibona but nje bekunalo kwesaba nje lo mlomdzala usetfele kulokunene but nje seva ukuthi soyasishayela sothi asibhaliseni ema-colors sekukhona la sibukela kona lokuhle ngiyacela lokuthi simshayele intandla kule ndlela la sichasa ngayo mina ke ngiye ngithi mangixoxa nalabanye because ibhola ngayidlala lebomanzini naleboSimunye angizange sengisibone sponsorship lezinjena la event sponsor lesitakuthengela le jazz phinze sikunikele imali lo idlalelako titimvela kancane so sibantu basespeak sinenhlanhla sponsor sekokuthi sisibambe ngetandla totimbili lesi singaphunyuki umshengu etinveni latendako asitimbanza kanye nathi sibe incenye yakhe because ungithi uyasikhathalela lokho ukuthi nje this time around kusuke ngakuye nje ukuthi ngabe ama team ase alethe emakhala zawo sengidowabukela ukuthi ngawatholela ini lokusho la akhona uhlala sicabanga and ke mina ngalokuthi ngingushemen wawelezi isikhathi lesinenge ukhanza ukuthi utawushayela mina ngaletindzaba leti so ukhanza tonke timvo letivama kwenteka bese kakopwa nje nalapho bekangishayele ukuthi ngisakhulumisana nebakakopwa ngisakhulumisana nebakuphi ngisakhulumisana nasebasespa so kuto tonke letinvo usuke atikhandla egameni lethu thine ma teams ala speak so kwethu ma teams ukuthi nathi sine responsibility liBhayibheli liyayikhuluma lendzaba yebantfu labaphiliswa kwabese kuba munye lobuya kutobonga bebayi10 so kubuntu lokuthi nathi sikhombise lokuthi siyakujabulela lokulasendekela wona wamabuza ukuthi eBuycash sithenge khona noma kungathiwa maybe sekudule nga2 nga5 rand kodwa uyathi lothi ngosi ngidawudibana nelijazz ngale ngendasi so kufana nokuthi masithenge eBuycash siya investa thina mina nje mshengu bafana bami labancane sebangene kule league kaB lijazz abaligcolokako laseBuycash kube bengasiko ukuthi wabapha lijazz mabasebancane ngabe kude lijazz labaligcoka so lokhu kuyinto lenkulu losendela wona singummango wala speak ukuthi siyakhona kugcina sesinaka labantwana because of the kind heart that you have yokunaka le community yala speak so ke nathi siyacela baholi ukuthi asisupporteni ibusiness yababe mabuza simsupporte ke konke timvo latendako enkundleni yase speak dineng timvo latendela abantu labasha akagcine ebholeni siyathi nje ukuthi uhle asibita sibantu labasha asithengisela imicondvo yokuthi singatithuthukisa njani ngetemabhizinisi singatiphilisa njani yonke lemicondvo lena lasuke asivetela yona kukithi ukuthi sihlangane siyi-action otherwise lema ideas noma ngaba nawo yena ukuthi mawufuna kutiphilisa kumele wendele angeke aze amaterialize if thina sihleli nje singendi lutho so siyacela ukuthi nalapho as much as sidlala ibhola but ngalesikhathi as advisor ngokuthi ngemabhizinisi singaphila njani nalesikhathi abitele ensha ukuthi ayite insha khona abantu labatholele yona batokhulunyiswa abantu labasha ngemabhizinisi asivele phela naloko phinze sikusebente abantu labasha because vele yonke into iphumelela nathi uyisebente ibusiness idea nje ngeke iphumelele ngaloko ukuthi so icabangile
ngilothi ufuna uyende bese uyakhwica uyasebenza so siyambonga kakhulu amabuza sibonga naloko ukuthi acreate lesikhathi ukuthi abe khona emkhathisini wethu la ngalawo magama bo director sithandza kunemukela kulomsebenzi siyathemba lokho ukuthi noma senihamba sekuphelile nitawuhamba kahle noma sesiya lemidlalweni sidlale kahle siyacela bo director ema games aqalile ema teams akade iphathe kahle nebakithi lemidlalo ayisiyo yekwakhabutha bo Rafael abantu banemaphutha nyalo sibukela ibhola yangesheya kunabo VAR imistake endiwa yi-VAR but itsine we cannot tolerate imistake lendiwa nginanga umuntu lovele abuthakathaka because the fact that we are human it means we have a weakness kuthi umuntu aba perfect manje masuva ukuthi Rafael bese akhulunyiswa ngendlela lengasiyo siyacela ama teams singakoni lokho kubethe violence emagroundini bantu bete basibuke basikhanze sibahle sifake amajezi la brand ukuthi by cash sidlala ngemoya lomuhle sithandzana